Assalamu alaikum. Bizning kanalning qatorlovchilari, jana qonoqlar, salamatsizlarmi? Biz Uy bozorga kelib qoldik. Muzo'li uylar. Assalomu alaykum aka. Justo otar. Ishlaringiz qanday? Yaxshi. Tak, muzo'si bilan uy. Qancha 5 litr sut var. 100 ming so'raydi baykem. 15 litr suti var. Qana jelinden tartaylik, jelinden. 4 o'tang ishlaydimi aka? 4 o'tang ishlaydi. Qanchanchi muzo'si bu? 6-chi muzo'si. Erkek urg'achmi? Urg'ach ekana? Muzo'si Shved. Shved dedin aka. Litr qancha beradi dedingiz? 15. 15 litr beradi. Telefon nomeri ayta olasizmi? 705 33 34 79. Qaysi yoqda turasiz? Qant, mana Qant shahrida turadi ekan. A bu muzo'si qanday? Bu bulturqi muzo'si bu. Yo boshqa. Bu qancha bu? Bu qator 45. Va 45 ming so'raydi. Mana shu nomerga chalib baylansangiz bo'ladi. Mana. Biz Navesning aslına girdik. Dostlar, bu yerda uylar, yaxshi uylar, muzo'lar bilan turadi. Balalarni bilib berganga harakat qilamiz hozir. Mana 110 ming so'raydi baykem. Uy. So'ng uy ekan, ayvay. 110 ming so'raydi. Baykem buni shuna ma'lumot berib qo'ymaysizmi? Qancha litr sut beradi? Muzo'si bormi, yo'qmi? 15 litr sut beradi. Muzo'si bormi, yo'qmi? Yo'q. Bazar so'radi u baykem. 100 deb atışatgan bazar. Elbette. Tak, bu uydun esi avam nomer aytat 0705 yani 30 32 28. Qaysi joqda turasiz? Manas aeroport joqda, Manas aeroport. Buna uy 90 mingga ketdi do'stlar. Aqchalar sanaladi. Berekesini bersin. İki joqqa teng. Qancha litr sut beradi o'shani aytib qo'ysin do'stlar. Qancha litr sut beradi? 20 litr sut beradi. 90 mingga ketdi. Muzo'si jo'g'ila ketdi. O'zi. Mana bu yerda da yaxshi uy turadi. Hozir bahasini bilib, esini topgan harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Siznikimi? İşleringiz qanday aka? Bahasini aytыңыз. 140 ming so'm. Muzo'si bilan. Qanchanchi muzo'si alдағы? Ya. Bo'lishi 140, qanchanchi muzo'si bu? 4-chi muzo'si, erkek ekan muzo'si. Qancha litr sut beradi aka? 15. Jelinlar ishlaydi. 4 o'tang. Yaxshi, mana. Telefon nomeri aytasizmi? Telefon nomeri aytmaymiz, shu yerdan sotilib ketayotgan. Bu 160 mingdan, shular baykemniki ekan. 160 ming so'raydi. Mana jelinlar. Muzo'si bormi, yo'qmi? Muzo'si. Ha, muzo'si bor ekan. Mana muzo'si. 160 ming. Mana 113 mingga ketibdir. Muzo'si bilan ketdimi, muzo'si bilan? Muzo'si bilan 113 ming. Donqa var. Ya, asal torpoq bormi? Jatib oldi, torpoq bilan, erkek torpoq. Uy. Aka qancha litr sut beradi? 15 litr. 15 litr sut beradi. Qanchanchi muzo'si bu? 5-chi. 5-chi muzo'si. Bahasi qancha bahasi? 90 ming. 90 ming bo'lishi. 90 ming bo'lishi deydi. Art жағынан da ko'rgazinglar. Mana. Sağ Pakistan'dan qo'yibmiz. Nomer aytыңыз. Aytmayın nomer. Nomer aytmayman deb, bu yerdan sotaman deydi. Mana bu yerda yaxshi uy turadi, muzo'si bilan. Galstin paroda deydi. Tartib ko'rgazamiz hozir do'stlar. Galstin paroda muzo'si urg'ach ekan. Ma'lumot olasiz reisdan. Jelinden ko'rgazib beraymi do'stlar? Bayka assalomu alaykum. Qandaysiz? İşleringiz yaxshimi? Bu uy qanchanchi muzo'si bu? 4-chi. 4-chi muzo'si. Qancha litr sut beradi? 15-18 litr sut beradi. Tak, baykamning telefon nomeri 0707 82 32 37. Qaysi yoqda turasiz? Nijniy Alarcha. Bunaqay do'stlar. Bahası qancha dediniz? 185 so'rayapti. 185 ming so'rayapti. Muzo'si cho'ng'ayib qolibdi. Bazar berdimi shular? Soquluqda arqi bazar 150 ming bergan ekan do'stlar. Mana shu nomerga baylanishib so'rayverasizlar. Mana bu yerda bo'z uy turadi. Yaxshi cho'ng uy ekan. Bo'z uyda 5 oylik. Hozir sağam bu aka bu. Siz chiqavasiz? 7-8 litr sütü var hazır. 7-8 litr sütü var ekan. Yaxshi. Bahası qancha buni? 130 ming. 130 ming so'm so'raydi.
Так, бул уйдун ээси байкем номер айтып бериңиз. 706 15 86 96. 86 96 достор. Кайсы жерде турасыз? Кара балта. Ушул эле уйдун жанында бир уй турат, музоосу менен. Музоосу жакшы эркек экен мынакей. Достор. Желиндери 160 миң сурайт, бирок ээси жок экен, достор. Ээси бир жака басып кетиптир. Ушундай болгон уй. Пригородный мал базары. Музоосу менен. Музоосу жакшы экен, эркек. Эркек музоосу менен 110 миңге кетиптир. Акчалар саналып атат. Жакшы. Музоосу жакшы экен. Мына 8-10 литр сүт берет экен. Канчанчы музоосу бул? Экинчи музоосу, Экинчи музоосу. Жакшы, экинчи музоосу. Мейли берекесин берсин. Так, мына бул жерде жакшы уй турат, алато, молочный дейт. 8 ай болсун. Мына 8 айлык бооз. 3-чү туут. Ушул уйдан өтөрү жок, байка өзү. Тууганда 25 берет. 25 литр сүт берет тууганда. Канчанчыны туйса? 3-чүсүн туут. 3-чүсүн туут экен. Жакшы. Тууганда 25 сүт берет. 25 литр берет деп атат байкем. Баасы канча баасы? Баасы 150 ата, 145 кылып беребиз. 145 миңге кылып беребиз дейт. 150 миң сурайт байкем. Телефон номер айтабызбы? 0778 0778 708 708 Ошка достор. 708 08 37 67. Мына ушул номерге байланышып, ушул швиц уйду алып калыңыздар достор. Кайсы жерде турасыз? Сокул. Каяктын уйу бул негизи? Үйдө 20 баш уй бар. Үйдө да 20 баш уй бар дейт мына достор. Парода. Чала бересиздер достор мынакей. Номерди айтып коюп. Номерди дагы жакшылап айтып коюңуз. Өзүңүз айтыңыз. 0708 08 37 67. Мынакей достор, ушул номерге байланышасыздар. Ошка. Каякта турам деди? Сокулукта. Сокулукта. Сокулук. Мына бул жерде пригородный мал базарда уйлар көп, музоолуу уйлар да бар. Азыр билип, ээлеринен сурап, бааларын билип беребиз. Ассаламу алейкум байке. Баалары канчадан? Кайсы уй сиздики? Ассаламу алейкум байке. Уй сиздикими? Мына уй байкемдики экен. Канча сурап атасыз? 110 миң сурайт. Канчанчы музоосу байке? Эркек төртөө. Эркек жок, канчанчы музоосу? Экинчи музоосу 110 миң. Мына бул жерде байкемдики экен 115, 110 миңден сурайт. Жакында туйт. Тууганы да бар экен. Бирок номерди айтпайм дейт. Арт жагынан тартып көргөзөлүм достор. Арт жагынан. Мына достор, погода сонун. Бишкек шаары. Пригородный мал базары. Бишкек шаарына жакын. Мына 115 миң сурайт байкем, 110 миңге берип атат. Ал деп атат 110 миңге. Бул канчанчы музоосу байке? Канчанчы музоосу? Үчүнчү музоосу. Музоосу эркек экен. Нормально. Бул эме сүт агып атат достор. Канча литр сүт берет байке? Канча литр? 12 литр сүт берет. Мына бул жерде да уйлар бар. Жакшы уйлар турат. Ассаламу алейкум. Бир жумалык музоосу менен бул жерде уй турат, чоң уй. Жакшы экен. Мынакей. Канчанчы музоосу байке? 5-чи музоосу. Мына желиндерден көрсөңүз. Желиндерден тартайт. 4 тең иштейби? 4 тең. Жакшы, 4 тең иштейт. Канча литр сүт берет? Азыр пока неме да 12. 12 чейин берет экен. Атак 20га чейин берет. 20га чейин берет. Жакшы жем берсеңиздер. Баасы канча баасы? 130 миң сом. 130 миң сом. Телефон номер айтабызбы? Жок дейт, өзүм бияктан эле сатып коём дейт байкем. Ушундай болгон уй, музоосу менен. Мына бул жерде дагы уй турат, жакшы уй, музоосу менен. Музоосу эркекпи, эркек экен, Музоосу эркек. Канчанчы музоосу бул? 3-чү музоосу. Канча литр сүт берет бул? 15 литр сүт берет экен. Канча миң сом? 150 миң сом сурайт. Базар берди ушуга? 133 миңге берген жокмун дейт. Так, телефон номер 077 21 20 73. Кайсы жакта турасыз? Кара балта. Кара балтанын уй экен. Мына бул жерде уйлар турат, арзан. Распродажа экен. 45 миңден сурайт. 7 баш. Мына 7 баш 45 миң сомдон. Мынакей.
Üçöğü boğuz eken dostlar. Üçöğü tuayın dep kalktır. Baş jaqtan da көргөзүп берейин. Мына ушул распродажа уйлардын ээси номер айта бериңиз. 0500 25 19 29, Кайсы жерде турасыз? Ак Ордодо, мына Бишкек шаары. Новостройка Ак Ордо. Так, достор, бул жерде жакшы уйлар турат, мынакей. Баш жагынан көргөзөйүнчү. Эки баш. Азыр ээси менен жанында турат. Баасын сурап, канча литр сүт берет, канчанчын тууган сурайбыз азыр. Арт жагынан да көргөзөйүн, желиндери мындай. Жакшы уйлар. Экөө тең бооз дейт. Так, жакшы. Канча бооз? Жакындап калды? Бул 7,5 ай. 7,5. Арты 8 ай. 8 ай бооз. Экөө тең ички сөйүнө качырганбыз. Породный торбокторду болот. Породный, Асымдения болуптур экөө тең. Бул 22-24 чейин берген былтыры. Арты 18ден 22 чейин берген. Мынакей достор, өзүңүздөр уктуңуздар. Арт жагынан көргөзүп берейин, чоң уйлар экен, жакшы. Так, бул уйдун ээсинин номерин айта бер. Так, 709 01 05 05 05. Кайсы жерде турат бул? Бул Ленинскийде турат. Ленинскийде турат, мына. Дордойдун ылдый жагында Ленинский. Жакшы уйлар өзү Ленинскийде бар. Дордойдо турат десе. Дордойдо турат. Бааларын айтайын бизге. Баалары бул 130 миң. 130 миң сом. Аркасы? Наркысы 125 миң. Мына 125 миң сом, достор. Экөө болдуру жакшы уйлар. Экөө тең жакшы уйлар дейт. Калсаң биянан сайсың, калсаң ар жагынан сайсың. Теппейт, Теппейт, вообще тушабай сайт. Тушабай сайт экен мынакей достор. 4 желин тең иштейт, 4 желин тең отлично иштейт, жумшак. Без сездери жок. Жакшы. Эч айыбы жок. Айыбы жок, короче, мына. Чала бересиздер, достор. Жакшы уйларды саткым келбейт дейт, бирок акча керек болгондуктан сатып атам дейт, досум, ушунайбы? Бул акча керек. Акча керек, Айла жок. Сатып атабыз, өзүнүн уйлар булар. Өзүнүн кол бала уйлар экен. Кол бала уйлар. Жакшы. Мынакей, соодаң болсун. Чала бересиздер, достор. Бул жерде жакшы уй турат, болсун. Болсун. Мына желин. Ушинти билеби, өзүнүкү эмес экен. Ассаламу алейкум, акелер. Сиздикиби? Сиздики? Сиз алып атасыз? Эч ким алган жок, 200 миң сурап атасыз. 200 миң сурап атат, короче. 200 миң сурайт. Канча литр сүт берет? Айтыңызчы. 25 литр, Телефон номерин айтасызбы? Алпас тага, ясен телефон чыгат ташта. Телефон номерин айтасызбы? Жок, айтпайсыз. Айтпайм. 200 миң сурайт. Мына бул жерде чоң аңгыз уй турат. Жакынырактан көргөзүп берейин, достор. Аңгыз экранга батпайт, чиркет. Азыр ээсин табабыз. Мына уйдун 150 миң сом. Аңгыз. 150 миң сом. Мына жанагы аңгыздын жанындагы эле уй. Аңгыздын ээси номерин айтпайм дейт, алып сатар окшойт. Мына бул жерде Дыйкан байкем турат. Ассаламу алейкум, байке. Иштериңиз жакшыбы? Так, уй музоосу менен. Канча литр сүт берет? 15 литр сүтү бар. 15 литр сүтү бар, мынакей. Сүттүн желин да көрсөтүп берейин. 4 желин тең иштейт, байке? 4 желин тең иштейт экен, достор. Мына баш жагынан көрсөтүп берейин. Музоосу эркек экен, 3-чү музоосу экен, мынакей. Музоосу өз Алатоо Швиц дейт. Баасы канча, байке, баасы? 140 тагы. 140 миң сом сурайт. Мынакей 128 миңге берген жоксуз, сурап атат, балдар, мына балдар сурап атат, 128 миңге берип атат. Телефон номер айтасызбы? Айтам. Айта бериңиз. Айтканда мен азыр сатылып кетет дейт. Жакшы. Ушул уйдун ээси байкем айтат, үйдө дагы бар дейт. Номер, телефон айта бериңиз. 70 менен 0770 28 51 51 89. 89. Кайсы жакта турасыз? Сокулук. Сокулук районунда экен. Билбейсиңби? Балар, билбейм дейт, бу жакта сурайын десем. Андай эмесе ушул менен видеону аяктайбыз.